MCA wa Bothogochi West Patrick MUTHURI augite mbunge ya kaunti ya Meru ya KUREKEERIA ward ndene ya kaunti ya mukire mbasari ya mung'anajo milioni 5 ende mwankera nande bamukirite milioni 3 wake nande ni akuria ngabana KAWIRA kunenkanira milioni 2 ire itigere KIREA ward KIREA ritwa bare bagutonya form 1. MCA ujo nkurukini akathite etuare rais ria kuwezana irato KIREA ritwa ba form 1 akiuga ni ambiririe mubango jojo wardini yawe miaka 3 mithiru na negunite aritwa bonene Muthuri Muriuki na Kigina. Kulingana na MCA wa Bothogochi West ne Patrick MUTHURI augite nandi boja county assembly ya Meru bakurukite milioni 5 iri beriguta kimbasari ende kwa muno betira chonekene kejana ndene wandi ni milioni 3 akirana ngavana Meru kutigirana na baraba geta form 1 bethe bakigera milioni 2 ire itigere atwakurukitie 5 million lakini nande ndigo iragairwe 3 million so iwijere chiretereo nande kwanda muromba muno onto mbasare ere 5 million na ni thato ira distributerwe iwijere itigere tonto ana ba form 1 bond oto ina urale okayugwa secondary school bona admission number immediately bona admission number ana ba form 1 million iwijere itigere bagairo chio so one undendera rokuromba tonto mbeche irio twakurukirie milioni 5 igai milioni 3 ichitigere ijere iwijere ichinenkerwa na ba form 1 bond bagairwe barabetete form 1 nikenda bomba guchoka nyabo skuru muchiali atethero kidogo indamna bu Patrick MUTHURI akigwata mbaru rwale mutongira mugongo Dr. William Ruto kugatana bonde nene Kenya no betha bakiona iratu. We want to see how it is possible for us, all our 14 million kids in school, instead of wearing plastic from all manner of places, they should be able to wear shoes from our own livestock. And we can be able to get those shoes better with a price that is affordable to all of us, and we can agree how that can be funded. I see many counties funding school milk. We can also do school shoes. And we can partner to make sure that all our kids are sitting good in school, not bare feet, like the way all of us did when we went to school. Patrick MUTHURI agitokire mutongira mugongo nkatho nonto bwethuganiriri akiwa mbango juju kwa miaka 3 nandi nijwitite tugitambere ndene wandiewe school na inkwenda chokera president William Ruto nkatho muno tonto mbigetu akiuga ate kuombeka ana bonde bakaguriro irato batumira irato bibiega anto abeka irato bya mubira na kwa president kono muchokera nkatho nonto INDI eje inyawoni ndinayo every year na mwaka jo ijo ethatu tukeja na irato bana barabetete form 1 lakini nande onto president no munene na thirikari ate bomba kuthithia skuru chionde watuika impossible thirikari ne kurungamira ana bonde baketha bena kirato uniform Kenya yonde. So Mr. President iboega nonto bwa kuona kwagirite na kuthugania thuganyo riu irato kinya batwike foundation yetu twina program weu na every year tweja irato na inkwenda kuromba na ndegitarire tonto tariki 31 nirio birthday kwa antu baingi bakwenda ngurira keki bakwenda nturiria roje bakwenda kungurira sonda na ndento biothe ma anto bongurira kirato pe mwempe mwana ora waitete school akiwa mbango juju tugeta gwita nthiguru yonthe tugateithirie muno nya gukiria ngugi kiatumi bairatu na gwatuika watuika thirikari ni go support murandi jwa irato na uniform na bikanenkerwa anto mashinani baraba kuomba kuthithia baina talent yeu baraba tuma irato baraba tuma uniform ikomba gukiria antu betu baraba kurukirite maybe polytechnic ituketia arito baba inge polytechnics bathithia courses yu cia kuthithia irato cia kuthithia uniform so watuika that murandi jombo succeed the whole country then jokatethia muno mashinani tonto anto ba biashara igokira anto bakona mbecha Muthuri Muriuki, World TV.